Сегодня не надо ничего придумывать. Сегодня надо просто, я так считаю, что всем нам, вышивальщицам, обратиться к нашим корням. Men bu fesni internetdan yillar evvelsi ko'rganda bir keredan sevdalandim, pek begandim. Açıp vaqt men baxaydim onu. Son xizmat oldu. Men bu Arslan'da kurslar açıldı. Men keldim bunda o'qidim. O'qiganimdan da уже çok bir şeyler nag'ishladim. Fesni bayağı bir tecrübem olgan so'ng başladım nag'ishlamaya bu fesni. Еп kullanmagan. Это канитель деген bir телчиклернен татарча канительге тыртыр дегенler. Уле канитель деген телчиклернен безетилген, yapılgan örnek şekilde.